Назлы, ана тілі, туған тіл сен үшін не демектір? Ана тілі бұл менің үшін ilk sözler, ana ve baba. Ana тіліміз бұл bizim mirasımızdır. Ana тілini herkes mecbur bilmek. Балалықтан балачықлар ана тілінің нехтар мұйым оғаны аңламайлар. Мұнда ана бабалар оларға ярдым etmege керек. Қырым татар тілінің, ана тілінің не қадар мұйым олғаны anlatmak gerekli. Тілімізді сақламақ ve hürmet etmek mecburmuz. Назлы, сен Қырым татар тіліні, ана тіліні nasıl öğreniyorsun? Мен Қырым татарca kitaplarını okuyum. Қырым татарca şiirlerini ezberleyim. Armançıq jurnallarını okuyum. Ana тілінде YouTube kanallarını bakam. Мен öz kardeşlerimle, kız ve oğlan kardeşlerimle tek öz тілімде laf ettim. Tek Қырым татарca laf ettim. Хоронтамызда biz tek ana тілінде, bizim güzel ve meraklı тілімізде laf etemiz. Men ana тілінде, Қырым татар тілінде YouTube kanallarını bakam. Men öz kız kardeşlerimle ve oğlan kocamla birlikte Miss Karachul kanalını açtık. Öden Gerikhan kanalını. Kırım Junior kanalını da pek seyretmeye pek seviyemiz. Çünkü anda pek çok meraklı videolar var. Balaçıklar aç pişirilerinde şiir aytalar, konkurslarda iştirak etiler. Хоронтамызда biz tek ana тілінде laf etemiz. Bu biz için bir haydi. Yadı sözler ezberleymiz, lügatta bakayız, tazda güzel sözler var. Her bir adam öz ana тілini bilmek gerektir. Назлы, sen ана тілінде, Қырым татар тілінде laf etmege niçin utanmaysın? Çünkü men öz ana vatanımda yaşayım. Öz ana тілimi, Қырым татар тілімні, vatanımны pek sevim. Ana тілінде laf etkенімні bakşaları eşitkende, "Sen Қырым tatarsın mı?" dep sıraylar. Men ise gururden, "Evet, men Қырым tatarım" dep cevap berem. Gözümde daha baxtlı duyam. Çünkü bizim zengin ve dülber тіліміз var. Қырым tatar тіліміз. Her zaman ana baba öz evlatının okumuş olganını isteyler. Ama benim cesine okumuşlu olmak, öz ana tilini de yüksek seviyede bilmek demektir. Ana tilinde tek doğru laf etmek değil ve doğru yazmaktır. Ben isterdim öz ana tilimde Türkçe kitaplar yazılsın, teleperedачалар Türkçe olsun, multfilmler, kitaplar. Benim sınıfdaşlarım tek Қырым tatarca laf etsinler. Etse Қырым tatarlar tek ana тілінде laf etsin. Ana tili dersleri çoğlaşsın. Bizim laf etken tilimiz çoğlaşsın. Men isteyim, benim tilim çok yaşasın ve inkişaf etsin. Men isteyim, men balaban olsam, men balalarım, men torunlarım öz tilinde laf etsin. Dünyada çok milletler yaşar. Bizim vatanımız Қырым. Milletimiz Қырым tatar. Ana tilimiz Қырым tatar tili. Men evde tek ana тілінде laf etem. Bizim zengin ve dülber тіліміз var. Biz öz ana тілімізді yaxşı bilmek ve öz тілінде lahırdı etmek borcumuz. Til olmasa hak olmaz.